Bir hadis var. Salim degen hadisi. Salim çoğun bolup kalganda Peygamberimiz buyruk bergen. Salim ошол Huzayfanın ayalın, başkaça aytkanda Huzayfa kojoyunu bolgon Salimden. Huzayfa radıyallahu anh. Huzayfanın ayalı anan Salim üçөө жашаган bir үйдө. Huzayfanın ayalı Peygamberimizge arızan bergen. Salim çoğun bolup kaldı. Bizge hicap farz boldu. Salim bizge giriyordu. Birli komnata üyüz ber. Kança şayız? Biz degende emizip koy degen. Emizip koy degende tüzdön tüz emes, saap bergen, anan emgen. Em kanday bolgon vallahu alam. Andan keyin ошо Salim Huzayfanın jana anın ayalın balası bolup kalganda үйgө balasында girip чыгып калган. Ушул hadisde окушат дагы Buhari Muslim'den bola öret dep azырга чейин чоңдордун бири-бирине тууган кылдырып аткандар бар. Bizde Hanefi mazhabda 2 yaş 2,5 yaşka çeyin gana. Bu hadis ceza bu khas biz Salimge. Anı sahabalar жақсы bilet dep atabız. Sahabalar aytты, bul Salimge gana dep. Anı Ayşe radıyallahu anha Peygamberimizin ayalı aytты. Bul Salimge gana bolçu dep. Berki mazhab karmaganda şonu jalp adamga kılıp atat. Demek sahabalar ne? Bir adamga bir öküm khas bolgon bolsa demek anı khas ekendigin bilet. Jalp adamga bolsa sahabalar bilet. Oşon üçin janagı töөнүн zarasyny içkendagi bir qoomgo gana ursat berilgen. Bardyk adamga emes. Demek ушундай ökümдөр бар. Khas bir adamga je bir qoomgo je bir wagtga gana anan jalpı ökümдөр. Аны kim жақшыраак bilet? Sahabalar жақшыраак bilet. Misалы, emne sebepten bizde kunut geçinde bir jolda okuladı. Kuptandan keyin. Şafilerde Bağımdat'ta okulunat. Dese, şu bir hadis var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bağımdat'ta da kunut okugan eken. Anı Hanafiler edet, kana innema kanata şahran dep kelet hadiste. Innema degen Arap dilinde balagada hasır dep kelet. Hasır dep kelet. İnnema degen ve ma illa degen manada. Başkaça aytkanda bir ay gana janagı zarasın içip anan gayra barıp töөлөрүн öldürüp salgan adamlarga gana bir ay Peygamberimiz kunut okugan karşısına. Anayın okugan emes. Demek bir vakıtga gana kılıngan, je bir adamga, bir jamaatga kılıngan jalpı adamlarga öküm bolot. Аны kimde жақсы bilet? Sahabalar жақсы bilet. Ma aradahu bi siyagil khasa ay ma kana muajjihan ila shakhsin muayyanin aw halatin makhsusatin ve ma kana amran jaziman. Jana jaziman. Azman ay ma kana wajiban la yajuz terkuhu. Jana mini farz bolgan bolsa аны da bilet sahabalar. Andan keyin irşad ma kana min qibal nasaih ve tawjihat gayr wajiba. Sünnet mustahablarda dagı sahabalar жақсы bilet dedi. Ve arafu min sunanihi ma arafna ve cehilna. Alar deyt. Peygamberimizin sünnetinin жақсы bilişti ma arafna ve cehilna. Kevüklerini biz bildik, kevüklerini biz bilbey kaldık dedi İmam Şafii. Burası sahabalar bardığını bildi deydi. Ve hum fawqana fi kulli ilmin ve ijtihadin. Sahabalar bizden üstübüzde de ilimde olsun, ijtihatta olsun. Alardan ijtihatı bardık neseden joğarı turat. Alardan icmaı bardık neseden joğarı turat. Hanafi mazhabda al icma' dese icma' sahaba. Sahabalardan icma'. İcma' degen dese bir çeşimge gelip al icma'ga karşı çıguu yuhşa minhul kufur. Hanafiler icma' dese sahabalardan icma'. Sebebi en жақсы icma' sahabalardan icma'. Mesela üçün taravih namazının 20 hareket bolusu icma' sahaba. Oşo ayttat ma arafna ve cehilna. Hum fawqana fi kulli ilmin ve ijtihadin. İlim meselesinde, ijtihad meselesinde bizden joğarı turadi. Şoň üçin Abu Hanifa bardyk nerseden birinci Kur'an, sünnet anan icma' sahaba boldu. En güçlü delil. Andan keyin ijtihad kıyaslar. Eğer bir meseleye icma' sahaba icma' bolgon bolsa, başka mesele qaytpaydı Abu Hanifa. Nege? Sen alar жақсыраак bilet bizge karaganda. Sahabalardan icma'ı sen ijtihadыңanda, senin fiqhыңanda joğarı turadi. Makkada okup жүрgöndө çoğağı ustaz bir nerseni aytıp kaldı. O şeyde ustazlar men bir nerseni talaşıp kalıp Rida'al kabir bolot deptir.
Ustaz. Çoğun adam deymişse bala öğrettir. Keyingi Hanafiga o'xshaganlar bolboyt deydi. 2,5 yaşqa çeyin deb aytishadi. As-sahih bolat debdir. Lanna Şeyh İslam İbn Teymiye şunday degen, Şeyh İbn Qayyim şunday degen deb misallarni keltirib, Şeyh bin Baz şunday degen, Şeyh İbn Useymin şunday degen deb. Çok acayiptir. Aisha radıyallahu anha faqih afqah bu je İbn Teymiye bin Baz debdir. Kimisi faqihirek debdir. Desem nega mintip ayttasın debdir. Sebebi bu hadisde Rıda'l Kabir'di. Ayşe'nin öz aytqаны bu xas salimge deb. Oşonda şeriat Peygamberimizin hadisin fiqhin İbn Teymiye, bin Baz, İbn Useymin жақсы түшүнөбү же Ayşe radıyallahu anha debdir. Dese sen bu жерде андай дебеген, biz жерде Şeyhül İslam bahs kılgan, izildegen Ayşe'ni öz жақсы түшүнөбү же İbn Teymiye. Uruşup ketти. Çoğu ağacın soqtun çarıydır. Çoğu ağacının magistraturaga gire alбай kalışına da ушундай себептер болгон. Bakalardı бүткөндөн кийин magistraturaga gireydi tapşırganda dostlar болгон. Ушундай окшогон талаштардан улам. Çoğu ağacı menen ököz ekile kırız bizde. Keyin Abduvali Şeyh bolуп kaldı düşöz. Üniversitetin janında studentlerden bir nemesi var bolчу. Med Center. Studentler ооруп kalsa ошол жерге каралабыз университет тарабынан. Ana ошол жерге кирип атсак, анан bir доктор келип калды. Учурашып, машалла, учурашып, шейх Чубак деп жакшы болот. Бухари дейт. Магистратурага кирдиңби деди. Анан жок, кирбей калдым. Жыгылып калдым десе. Сен жыгылдыңбы деди. Сен мүмкүн эмес. Ушундай болду, натыйжада мен жыгылдым, өтпөй калдым десе. Sen жыгылышың мүмкүн эмес. Сабак берген устаз да. Адилеттүү устаздар да бар да якта. Бизге караганда, сенин устаздарыңа, сенин жамаатыңа караганда да сахабалар пайгамбарыбыздын максатын, фикин жакшыраак билет. Биздин Ханафи маскап эч качан өзүнүн оюн Ханафилердин алымдары сахабалардын оюнан жогору койгон эмес. Мүмкүн bir sahaba alım, ikinci sahaba bilbey kalıp mujtahid sahabalarının sözü fatva verilip kalış mümkün. Sebebi Abu Hanife rahmetullah aytı da Kur'an, sünnet baş üstüne dedi. Kur'an sünnetke hiç kaçan karışıkmayız. Sahabalarga gelgende ana ahtaru dedi Abu Hanife. İhtiyar kılam dedi. Eğer Abdullah bin Masud bir fatvanı verse, başka bir sahabe bir fatvanı verse mi Abdullah bin Masud'un aldın koyam. Sebebi fakih, mujtahid. Ahtaru dedi. Alemi tabi'in dergende humur ricalu nahnu rical dedi. Tabi'in derge gelgende biz bir değiliz. Ben aların sözüne muhtaçlığım yok dedi. Biriyle tepkişteyiz dedi. Sahabalara gelgende ana ahtaru dedi. Emne sebepten ahtaru dedi. Söval mujtahid mutlak da Abu Hanife. Al qarayt izildeyt. Qaysı sahaba kimden ilimdürök, qaysı fakihirek, qaysı mujtahid. Jönököy sahabanı bir söz aytsa, Abdullah bin Masud bir söz aytkan bolsa, Abdullah bin Masud'un sözünü jogorrak kılan. Ana ушул маселеде кээбирки сахабалар мындай десе, Абдулlah bin Masud'ун жогорrak койгондугу, башка сахабаларды тоготпой же паскатеп же бир нерсе кылып албаган эмес, илимдүүлөрүн жогорrak койгон. Ал Abu Hanifанын иши эмес. Бүтүндөй пайгамбарыбыздын ишинде болгон. Сахабалардын алымдарын жогорок койгон, пайгамбарыбыз кээбирки сахабалар өзгөчөлүк берген, аларды мактаганда башкачараак мактаган азы келет. Анан ошондон Abu Hanife kılıp, mınday kılıp, bulardыкынан bunun sözü jogorак турат экен деп анан жогорок кылган. Алардын bir hadis, Sünneti ve sünnetu hulafâ râşidînel mehdiyyin. Menin sünnetimde alın, hulafâ râşidin sünnetini Allah dedi. Hulafâ râşidin sünnetleri kim? O Abu Bakr, Umar, Osman, Aliler. Demek Peygamberimizin sözünden giyinile, uşularının sözleri turat eкен. Hanafi mazhabta ereje. Sahabalardan hulafâ râşidindeki üstünde turat. Liboy sahabadan jogorı turat. Nege андай kıldı? Peygamberin sözüne tayanışında. Oşun için Abdullah bin Mas'ud bir söz söylese, Umar bin Hattab'a karşı gele turgan bolsa aytatpacı. Boldu men qayttım. Umar bin Hattab aytты, men qayttım deytpacı. Abdullah bin Mas'ud şunça ilimi menen. Sebebi nege qayttım деп атат dese, sebebi ağa Umar bin Hattab'a peygamberimiz göbөлүk bergen da. Wa hum fawqana fi kulli ilmin ve ijtihad.
ilimde olsun iştihattan bizden jogorı dedi İmam Şafii. Ve vara'in ve aklin. Takvalıkta da, akıl жүрgüdü de men akıldımın da aytpa. Takvalıkta da senden aldığında, akılda da senin aldığında. Ve amrin ustudrika bihi. Bir iş var, şunu izildep çıkkanda sahabalar jakşırak bilet. Ve ilmun ustunbita bihi. Bir ilim var, andan hüküm çıkarganda sahabalar jakşırak bilet. Ve arauhum lana ahmadu. Sahabalardın oyları, sahabalardın fikirleri biz için aslahu ve awsaku ve akrabu lis-savab. Tuğrarak, jana jakınga, tuğraga jakınırak bulat alardın sözü. Oşon için ahmadu dedi. Awla bina. Bizim sözü qaragan sahabalarga jogorı turat dedi. Min ra'ina inda anfusina. Bizin özüge qaraganda, bizin oyubuzga qaraganda sahabaların oyları jogorı turat dedi. Qara sahabalarda İmam Şafii qanday bayandadı. Emi biz oşo sahabaların jolundan çıkkan jokpuz. Bizin için hiç ağız kesilgen jok. Üzülgön de jok. Sahabalar qanday kılsa Kufadagilar oşonday kıldı. Az gelebiz. Sahabaların kim ekenini bildik mi? Ve fiqhu medresetul Kufa mebniyun ala ma naqalahu ve qala bihi sahabatu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kufa'nın medresesi, Kufa'nın fiqhi mebniyun, şunday nese kurulgan ma naqalahu ve qala bihi sahaba. Sahabalar emneni nakıl kılıp göçürüp barıp Kufaga aytkan bolsa, anan özleri emneni kılgan bolsa, aytkan bolsa, Kufa'nın medresesi uşul nese kuruldu. Başka hiç nese yok. Sahaba emneni jetkizip bardı, bir gün başı sahaba. Emneni ayttı, emneni kıldı, oşo kurulgan. Ve fi mukaddimetihim Abdullah bin Mas'ud. Alarının başında Abdullah bin Mas'ud radıyallahu anhu. Ve hâzihi mîzetun lehu la ta'duha mîze. Buna uşunda bir çoğun artıkçılık, andan kayıta turgan başka artıkçılık yok. En çoğun artıkçılık buna şu sahabalar. لِأَنَّهُ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ عَاقِلٌ في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أكثر الخلق تتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. Hiçbir alim deydi. Hiçbir akıl iyisi aytpayt, şektenbeyt dedi. Sahabalardan gövrük asarga, hadiske, peygamberimizge yetişken biröö bar dep eşitmedi. En jakşı peygamberimizin hadisine, peygamberimizin amalına erişken sahabadan ötken adam yok. Fi kavlihim sözünde olsun, ve fi sulukihim kulukmun özünde olsun, ve fi fi'lihim kılımın hareketlerinde olsun. Ve aşeddun nasi emaneten ala dinillahi Teala. Allah Teala'nın dinine amanet koyup olgan sahabalardan ötken insanlar çok. Femen yetemessek bihudahum fehuve alel huda. Kim sahabalardan jolun bekem qarmagan bolsa, oşolar hakikat jolda. Li'ennehu sairun ala şer'illahi celle celle. Sebep Allah şeriatın jolundan çıkpay ketişet. Ve kad beyyenet kutubut tarajimul khassa bis sahabati radıyallahu anhum ka isabati ibn Hacer ve gayrihi as-sahabetellezine nezalu fil Kufa. Emik sahabaların ömür bayanın yazılıngan kitapları, je olsa atayın sahabalar jalpı tarajım, je olsa atayın sahabaların ömür bayanın yazılan kitapları okup görsöňüz, alardın sap başında Al-İsabatu fi Temiz Sahabe'den İbn Hacer Asqalani'nin kitabı. 8-10 tomga jakın. Anı hazır жаңы tahqiq bolup çıktı, жаңы kızmat kılınıp Abdülmuhsin Türkiye degen çoğun alimdin kızmatın aslında. İbn Hacer Asqalani Al-İsabe'den kitabı Allah'ın sahabaların ömür bayanı yazgan. Anın faziletin, kılgan işlerin, ömür bayanı, kayakka bargan, kayakta ölgen, büt yazgan. Eger de oşol İsabe kitabını qarasanız, jana başka sahabaların ömür bayanı yazılan kitapты qarasanız, As-sahabetellezine nezalu fil Kufa. Kufaga gelip yaşap kalgan sahabalardan ömür bayanını izleseniz, وَلَا يُمْكِنُنَ فِي هَذَا الْمَقَامِ ذِكْرُهُمْ وَحَصْرُهُمْ. Nerede anın bardığını aytıp bergen bize mümkünçülüğümüz yok. İnnemâ nektefi bil işareti li zikri meşahirihim ve ardı ba'de esmai as-sahaba. Bu yerde bir belgülü sahabaların ömür bayanına toxtalabız. Kufaga bargan kanday olan o sahabalar. İlimi kanday ele. Oşolar Kufaga barıp
Kufa elini үйrөткөн, ошондон Абу Ханифа алды эле. Эгерде Ханафи мазхабка бир таан, Ханафи мазхабтын амалдарына бир туура эмес пикир айта турган болсоң, билгин сахабага туура эмес пикир айтып аткан болосуң. Мен сага кепилдик берип айта алам. Эгерде киндиктин астына коюш керек колду дегенде шылдыңдап айтып аткан болсоң, сахабаны шылдыңдап аткан болосуң. Себеби сахабалар киндиктин астына койгула деген. Эгер аминди жари айтпаган болсо, силер аминди жари айтпасаң шылдыңдап аткан, сахабаны шылдыңдап аткан болосуң. Себеби Куфага барган 1500 сахаба аминди жари айткан эмес. Эгер бирөө колуну көтөрбөй окуп аткан болсо, шылдыңдап аткан болсоң, билгин сахабаны шылдыңдап аткан болосуң. Себеби Абдулла Масуд колун көтөрбөй окуган жана көтөрбөй окуганга элдерди үйрөткөн. Эми ошолорду изилдейличи. Жөнөкөй эле сахабалар бекен же бир пайгамбарыбыз тараптан бир артыкчылык берген сахабалар бекен, ошо Куфага барган кимдер экен? Биринчиси муштахид сахабалардын өмүр баянын биринчи айтып баштайбыз. Муштахид мутлак болгон сахабалар. Биринчиси Саад ибн Аби Ваккас. Саад ибн Аби Ваккас бул эң биринчи Куфага барып, Куфаны шаар кылып, Басраны шаар кылып негиздеген инсан, улуу сахаба. Ва хуа фатихул Ирак. Иракты мусулмандардын колуна киргизген сахаба. Бани Куфа. Куфаны курган инсан ошо. Куфа жок болчу. Саад ибн Аби Ваккас курган. Ва аввалу валин алейха мин кибали Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху. Биринчи болуп Куфага вали болуп, губернатор болуп шайланган ким тарабынан? Умар ибн Хаттаб халифа болуп турган, ошонун тарабынан биринчи бар вали болуп шайланган. Сумма узила. Кийин иштен алынган бир себептерден, аны кийин айтып берем. Андан кийин Усман ибн Аффан радияллаху анху халифа болуп келгенде кайра Куфага башчы кылып шайлаган. Ва хуа ахадул ашаратул мубашширина бил жанна. Бейишке сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү. Ким бейишке сүйүнчүлөнөт? Кандай адам? Кебетеси сулуу, акчасы көппү? Тирүү мезгилинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн инсан. Ошону эле карма, ошонун намазында окусаң эле бейишке сен да киресиң да. Ошонун аркасынан элечи, башка эчтеке кылбайлы. Саад ибн Аби Ваккасты карап туруп, ошо кандай намаз ошондо окусаң бейишке киресиң. Себеби Саад ибн Аби Ваккас бейишке киргенге тирүү мезгилинде сүйүнчүлөнгөн. Ва ахирухум маутан. Ошол бейишке сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын эң акыркы өлгөндөрүнөн ошол киши. Кана ахадул фурсан, эң мындай чабандез жана аскер башчысы болгон. Аввал мен рама би сахмин фи сабилилlah. Биринчи болуп Аллаху акбар деп найзаны урган инсан биринчи ушул киши. Жана талбияны биринчи айткан ким дедик? Сумама ибн Усал дедик го. Бул биринчи бисмилла Аллаху акбар деп найзаны биринчи урган киши ушу. Кудай жолунда. Ахадус ситтати ахли шура. Аллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мезгилинде шура болгон. Пайгамбарыбыз бир нерселерди кеңешкен. Ошонун 6-оонун бирөөсү. Ошо Куфага барган. Умар ибн Хаттаб бул дүйнөдөн өткөндөн кийин халифалыкта мажуси келип намазда канжар сайып кийин өлүп атканда осуят кылды 6 адамды. Менден кийин халифа ушул болсун деп. Бирөөсү Саад ибн Аби Ваккас. Ахатус ситтати ахли шура. Ахли шуранын бирөөсү. قال عمر رضي الله عنه إن أصابته الإمارة فذاك وإلا فليستعن به الوالي. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu bu sözlü kayakta aytılır. 15 İsaba fi temizi sahabada tak 3. tom 62. betinde. Umar ibn Xattab Sa'd ibn Abi Waqqas'ты jumuştan algandan keyin şu söz aytkan. In asabathul imaratu fazalika. Eger bunu bir yerge başçı kılıp saylagan bolsa, anı uqqula dedi. Anın fiqi, anın ilimi, anın paygambarыбызга pikir berip жүргөн адам да бул. Ahlu şura. Eger de silerge başçı kılgan bolsa, anı uqqula dedi. Wa illa men alıp koyup atam da. İşten alınıp kalsa da falyesta'in bihil vali. O şeyge vali olup bargan oşondan koldonsun, oşondan pikirini alsın, oşondan fatva surasın, oşondan pikir surasın deydi.
Şuna insan. Anın artıkçılığın var. Wa kana mujabud da'wa. Dua kılsa duası 100% kabul olur insan. Bir işke bir kene sürücü жүрmесе керек, ha? Ошо менен белгилүү болгон. Эгерде Саад ибн Аби Вакас дуа кылса, дуасы кабыл болот деген. Ошол Куфага барып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 271 хадисти риваят кылган. Аны Бухари менен Муслим иттифак болуп 15 хадисти чыгарган. Сахih Бухариде, Муслимде. Бухари өзү жалгыз 5 хадис чыгарган, Муслим 18 хадис чыгарган. Hicratin 51-жылы бул үйрөдөн өткөн. Абу Ханифа төрөлгөн. 50-жылда төрөлдү, 80-жылда төрөлдү. Эртерээк. Huwa ahadu man rashshahahu Umar radıyallahu anhu bil khilafa. Janagı 6 adamdı Umar ibn Hattab menden keyin halifa болгонго татыктуу, өзүңөр чечкиле деп эсептеп берди го. Төшө өлүм төшөгүндө жаткан. Ошонун бирөөсү. Birinci Osman ibn Affan da aytkan, Ali ibn Abi Talib, Talhat ibn Zubeyr, Talhat ibn Ubeydillah, Zubeyr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas. Uşulardın qalaganın ey musulmanlar süйлöşüp oturup ne kılıp Allah dedi, özüңөргө halifa kılıp alga dedi. Oşo halifalıkka tatıktуу болгон insan Kufada ellerge ilim berip atат. Halifalıkka kimler sunuş kılınat? Bir adamdın ömür bayanı şunday ekan. Şunu öz ele Kufaga borgon bolsa, ошонун берген ilim öz жетиштүү болмок. Ekinçisi, Ammar ibn Yasir radıyallahu anhuma. Бұл ең birinci musulmançılıkты kabul kılganların arasında en көп kafirlardan azap çeken şu. Sumayya, şunun apası. Kafirlerin kolundan en birinci şehide ayal bolup ölgөн. Ammar ibn Yasir. Kufaga Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhudan keyin Kufaga vali bolуп saylangan. فكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة. Umar ibn Hattab Sa'd ibn Abi Waqqas'ты alıp turup orduna Ammar ibn Yasir'di koyup Kufa eline uşintip kat yazgan eken. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, elhamdülillah, bismillah deb amma ba'd. Andan keyin fe inni qad ba'astu ileykum Ammaran emiran. Men albatta sizlerge Ammar ibn Yasir'di emir kılıp jiberdim. Ve Abdullah ibn Mas'ud qadiyan. Sizlerge qazı kılıp Abdullah ibn Mas'ud'u jönöttüm. Ve vaziran. Jana Ammar ibn Yasir'in orunbasarı vazir kılıp jönöttüm dedi. Qazı işi vazir. Ve innehuma min nucaba ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu lökü sahabalardan en urmattууларынан, Peygamberin sahabalarının dedi. Ve mimmen şehide bedran. Ötkönde aytkanbızda Bedrilerden 70 adam Kufaga bargan. Bedriliklerden Bedri soğuşuna katışkanların kadır barkı şunçalık çoğun bolgonduktan Umar ibn Hattab, Ammar ibn Yasir'din katına dağı kıstarıp ketті. Hey Kufa eli bilip qola mimmen şehide bedran, o Bedirge katışkan adam buldu. O Ammar ibn Yasir bir öken 70'i varıptır Kufaga. Mimmen şehide bedran. Keçineke katında şunu kıstarıp ketті. Kufa eli sile istep qalla. Onu Ammar ibn Yasir'i jönötüp atam. Bu Bedirge katışkan esingерден çağırıp ağla degen. Bedirge katışkanları Peygamberimiz en jogorу bağlagan. Fasma'u lahuma. Ökönün sözünü uqqula dedi. Kimdi? Ammar ibn Yasir menen Abdullah ibn Mas'ud'un sözün. Kim ayttat? Umar ibn Hattab ayttat. Wa ati'u. Ağa başıyıp uqqula. Fakat athartukum bihima ala nefsi. Çındığında bu ökönü men muhtaç başım halifalıkta Medina'da. Biroq sizlerden özümdü jogorу koydum. Sizlerdi özümden jogorу koydum deydi. Athartukum bihima ala nefsi. Men özüm muhtaç elem şu ökönü. Qazılık meselesinde, fatva meselesinde, pikirde, şurada Ammar ibn Yasir menen Abdullah ibn Mas'ud'a men özüm muhtaç başım halifalıkta. Biroq Kufa eli sizlerdi özümen artık gördüğünde jönötten paydalanıp kaldı dedi. Ne degen sözler bular ey? Şu ökönü barsa Sa'd ibn Abi Waqqas'tı aytıp büttük. Bunu üçöyle barsa boldu. Kufa eli ilimge toldu degen söz da.
Бирок дагы деле Куфага хадис жеткен эмес. Куфа хадисти билбейт. Намаздары пайгамбардын намазында эмес. Ал эле бул эле. Буну 16 Tabaqat-ı Şirazi деген kitapta 24. bette şunu aytadi. İbrahim Naha'idan rivayet kılınat. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi 3. tom 1197. bet nomer hadis 3113. hadis. Sahih Bukhari'de. An İbrahim Naha'i Abu Hanifa'nın ustazı. An Alqama ibn Qays Abdullah al-Mas'ud'un en şengen şakirti. Qala qadimtu Şam. Men Şam'a varıp kaldım dedi. Fakultu men ha huna. Şul жерде kimler var deb aytdım dedi. Qalu Abu Darda. Abu Darda radıyallahu anhu Şam'a vargan bir jalı sahabalardan birisi. Qala afikum allazi ajarahu Allahu mineş-şeytan ala lisan nebiyhi. Sizlerden aranlarda Ammar ibn Yasir yok bu deb so'radi. Ajarahullahu mineş-şeytan. Allah Taala dua qilib, payg'ambarimiz dua qilib turdi Ammar ibn Yasirga. Ya Allohim, shaytonni o'sha Ammardan olis qilgin deb dua qilgan ekan. Ammar ibn Yasirning jana shayton yo'lig'ini miskin. Shaytonning ozg'irig'idan Ammar ibn Yasir omon chiqdi qolgan ekan. O'sha uchun afikum so'rayotadi. Allazi ajarahu Allahu mineş-şeytani ala lisan nebiyhi. Peygamberimizin tilinde şeytandan saklanmış olan sizler demez dediler Cegal Kufa'da da ayet. Ammar ibn Yasir'in kadrını görüyorlar. Ve kana ba'thuhuma li yuallimu ahlahal Kur'an. Şu sahabalar nege barda dağı okuyoruz prosto men dağı çeşmele periydi. Alardın Kufa'ga jönötülüşün maksatı oşonu Kufa eline, Basra eline, bütünдөй Irak'a Kur'an'dı Peygamberimizin hadisin düşündürgөнгө jönöttü. Yufaqqihuhum fid-din. Dinde fakih kılıp düşündürüş üçün jiberilir. Yujibu an as'ilatihim fima yaqa'u lahum. Qanday maseleler bolsa şonu жооп берсин. Demek jönököy adamlar jönötülgөн emas da alimler jönötülgön. Kufa elin ilim menen kamsızdaş üçün. Şa'bi degen çoğ alim var. Tabi'inderden bolgon. Bunun kişi kunyası Abu Sa'id Muhammed ibn Muslim bin Şihab Eş-Şa'bi. Hicratın 64. yılı törülgön. 124. yılı bu dünyadan ötken. Vulide fil Kufa ahadu kibaru tabi'ine fil Irak. Irak'ta en çok tabi'inlerin birisi. Urife bil ilmi ve takva rava anis sahaba. Şa'bi ilim menen takvalık bilen öte belgili bolgon sahabalardan ilim algan. Oşo Şa'bi aytat. Qala Şa'bi radıyallahu anhu su'ila Ammarun an mes'eletin. Ammar ibn Yasir'den bir meseleni sorap kaçtır. Faqala hal kana hada ba'du? Buna oşo bolgon mu? Sen soratgan soraz boldu dese qalu la bol elek. Dese la. Qala fada'una hatta yakunu. Qoyturganda bolsun, bolgonda suraglar. Sahabalardan joldor uşunday bolgon. Suroo жооп bolgon. Bir nese bolup kalsa kanday bolsa jok, şu bolgonda ayt degen. Bolgon Abu Hanifa gelip turup jana iftiradi degen nerseni koştun, oşon üçün көп ayıp taşkan. Bolu elek nesege da жооп bergen. Emne sebepten sahabalar жооп bergen esa Abu Hanifa жооп berip başlagan dese, sahabalar çındığında Peygamberimizden tüz dindi jetkizip atkan insanlar öttü az meselelerge жооп berip özlöründe saktaşkan. Aların takvalığı uşunçalık güçlü bolgan. Oşon üçün elestetseniz sahaba Abu Bakır'dan 20-30 ele hadis rivayet bolgan. Nege? Peygamberimiz gelgenden başa Peygamberimiz ölgөнгө чейин Abu Bakır janda жүрбөдү эле milyon hadis rivayet kılbayбы? Özün saktaşkan. Bul ayıp emes. Bolsa olların takvalığı özlörün şunday mesele köp aytkandan saktanışkan. Bul ayıp emes. Özlörün takvalığı. Anan biröөр aytpasında onake murda sahabalardın mezgilinde fiqh iftiradi yok bolçu, bol elek nersege жооп берүү. Abu Hanifa başladı. Abu Hanifa'nın başlagаны alhamdulillah жақсы eкен. Azı bizge paydası tiyip atat. Ошол mezgilde sunnetinde namaz oksa kандай bolot dep жооп берип койгон. Asmanda namaz oksa kандай bolot жооп берип койгон. Азыр
Пайдаланып атасыңбы? Пайдаланып атасың. Ал деген нерсе сахабалар ушундай кылыптыр, биз да кылбашыбыз керек деген эмес. Просто сахабалар ушу такыбалыгынан улам ушундай нерселерди кылган. Алардын нерсеси бул шарият маселесинде эмес, өзлөрүнүн такыбалыгынан. Мисалы үчүн имам Малик рахматулла алейхи Мадинада ат минген эмес экен. Эмнеге? Десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыза бербейин, пайгамбарыбыз жердин астында жатса мен жердин үстүнө ат минип жүрбөйүн. Ушу шариятпы? Шарият эмес, бул имам Маликтин такыбалыгы. Сахабалар деле такыба, пайгамбарыбыздан кийин Мадинада ат минип эле жүрүшкөн, а? Бирок Малик ушундайбы? Боптур, Маликтин иши ошо. Ага бирөө айып такпайт. Ар кимдин өзүнүн жүрөгүнө жараша иш. Имам Малик эч качан пайгамбарыбыздын хадисин сураса көчөдө айткан эмес экен. Эмнеге десе, ихтираман лаху. Хадис үйрөнөсүң пайгамбарыбыздан, кел мажлиске кел. Мажлисте адамдай болуп отур, анан мен сага адамдай болуп сабак айтам, анан пайгамбарыбыздын сөзүн угасың, урматы менен көчөдө ар жерде айтпайм сага хадисти. Ошого имам Маликте айтылат, хадис имам Маликтин эки мажлиси болгон. Бирөө хадис айтат, экинчисинде фик айтат. Хадис бабына отуруп калганда келип, кийимдерин оңдоп, эң жакшы атерин сеп, жакшы отуруп, бир аз ойлонуп, салават айтып туруп анан кийин эми баштагыла деп анан хадис окуп баштаган. Пайгамбарыбыздын хадисинин урматы. Ушул бизге важиппы? Жолдо кетип атып хадис айтып койсоң сен туура эмес, жок андай эмес. Болгону имам Маликтин такыбалыгы бул, Аммар ибн Ясир эмне деди? Качан болсун ошондо жооп беребиз деди. Такыбалыгына. Ан Хузайфата радийаллаху анху аннаху кала: "Кунна жулусан инда наби саллаллаху алейхи ва саллям факала." Хузайфа радийаллаху анху шуну бүтүрүп, анан кийин суроо жоопко кетебиз, Хузайфа радийаллаху анху айтат: "Кунна жулусан инда наби саллаллаху алейхи ва саллям." Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында отурат элек дейт. Факала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шундай деди: "Инни ла адри ма кадру бакаи фикум." Мен деди, билбейм деди. Менин силер менен канча вакыт жаныңарда болом, мен билбейм деди. Пайгамбарыбыз. Фактаду биллазина мин ба'ди. Мен бул өткөндөн кийин, мен азыр атын атаган адамдардын аркасынан ээрчеп, ушулар бекем кармагыла деди. Ва ашара иля Аби Бакр ва Умар. Умар менен Абу Бакрге ишарат кылды дагы, менден кийин шу экөөнү ээрчигиле деди. Андан кийин вахтаду бихади Аммар. Андан кийин Аммар ибн Ясирдин көрсөткөн жолу менен кеткиле, ошонун жолунан адашпагыла деди. Ва ма хаддасакум ибн Мас'уд фасаддикуху. Абдуллах ибн Мас'уд силерге менден эмнени айткан болсо, ошону кынтыксыз кабыл алгыла деди. Ошонун сөзүн чын деп кабыл алгыла деди. Бул хадисти имам Тирмизи рахматуллаху алейхи өзүнүн Ал-Жами китебинин 6-том 344 бетинде 4133 хадисте бул хадистин санади хасан, далилге жарай турган хадис. Bir söz kaldı, şunu okuyup koyun büttük. وَكَانَ سُلُوكُهُ فِي اِقْتِفَاءِ حَالِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَارَةً يَقْتَدِ بِهَا أَهْلُ كُوفَةَ فِي التَّوَاضُعِ وَغَيْرِهِ. كَانَ سُلُوكُهُ Ammar ibn Yasir'in ömür beyanını okuduz da. كَانَ سُلُوكُهُ فِي اِقْتِفَاءِ حَالِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamberimizin arkasından al-kafa, iktifa degen bunu arka kara kuştu kafa deydi. Ay Peygamberin arkasından onday жүргөн deydi. Peygamber kaysi yakbası arkasından şunday ketken deydi. Kana sulukuhu fi iktifa halin nabi. Peygamberimizin abalın elçide şunday da bolgon minaratan. Şunday bir alamat, şunday bir munara nege kılınat? Munara. Alığıstan görgöndө o şeyde meşit var eken biliş üçün belgi bolot. Oşonu dedi Peygamberimizin arkasından şunday minara. Ammar ibn Yasir şunday bir belgi bolçun yaqtadi bi ahli Kufa. Ammar'dın kılganın, namazın, söylegen sözün, orozosун, acılığın karap ahli Kufa arkasından elçi turgan belgi bolçu. Peygamberimizden kalgan bir muras, Peygamberimizden kalgan bir taberik bolçu. Fi tavadu'i. Kudaydan korkup özün tömön aluusunda fa ilmihi iliminde adab ahlakında.
Эми Абдуллах ибн Аби Хузейл радиаллаху анхудан риваят кылат. Раайту Аммаран иштара киннан. Аммар ибн Ясирди мен көрдүм дептир, бир кул сатып алыптыр дагы, бир дирхамга ва хамалаху аля захири. Чарчап калган аргыраак окшойт, аркасына көтөрүп алыптыр. Ва хуа амирул Куфа. Өзү Куфанын амири болсо да. Пайгамбар ушундай эле го. Умар ибн Хаттабдын адеп аклагы ушундай болчу го, билесиңерби? Умар ибн Хаттаб бир жерден кетип атса, бир аял ыйлап атат экен. Умар ибн Хаттаб халифа мезгил. Я аматаллах, ey Аллахтын кулум эмне ыйлап атасың десе, Аллах Таала Умарды өзү жазалаган болсун, биздин абалыбыздан бош калып, биздин күйөөбүз согушта өлгөн, эчтекебиз жок калды, балдары мачкадан ыйлап атат. Эгерде Амирул Муъминин Умар жакшы адам болгондо биздин абалыбыздан кабар алат эле дейт. Десе Умар ыйлап туруп анан казанды митип айландырып атат. Эмнени айландырып атасың десе, кургак сууну куюп митип бир нерсемен айландырып атыптыр. Балдар уктап калсын деп, тамак пиширип атам деп экен, ошо балдар ыйлап жатып уктап калсын деп алдап. Десе кайра жүгүрүп Байтул Малга барган экен Умар ибн Хаттаб. Барып ошо бар жерден Умар сага Аллахтын азабы болсун, Умар сага Аллахтын азабы болсун деп өзүн өзү неме айыптап. Барып Байтул Малдан бир нерсени көтөрүп, өзүнүн желкесине көтөрүп алып келип, ошол аялдын жанына отуруп алып, "Сен сал" деп бышырып, анан балдарга буламык жасап берген экен. Өзү халифа. Аны каяктан үйрөнгөн? Ал пайгамбардан үйрөнгөн. Пайгамбардын адеп аклагы ушундай болчу. Сахабалардын адеп аклагы ушундай болчу да. Эми ошол Куфага барып, өзүнүн адеп аклагын ушунчалык үйрөтүп аткан Аммар ибн Ясир башка сахабалар илими кандай болгон алар. Аллах Таалам барына разы болсун. Кийинки сабагыбызда дагы улантабыз сахабалардын өмүр баянын окууга. Саллаллаху таала хайра халкы Мухаммад ва аля али ва сахаба ажмаин.